government, NPP government, MDA government. Da kispangut ki paiba nongsong snong chong kathan malangkona kilami paiba agjelang hi padyai paiba pelakhot penlong da malangkona area development organization bat ka joint action committee tarabari sector bat jisang sector haka khatlai tarik yayong arajar arwar kum kadak ban pau ki jing persya ajur yak MOU palai soy yak deng mentirang ba ka jalami kalia bat asam ban penhap no yak kathan malangkona haka jela asam ya katai ka rally lasdang na madan snong malangkona bat yai keleng ka snong bat penkut pat hakaju katai kamadan ki paiba kilara ru rengkat ki plakat akti bat perta da kasur ka bajam ban penrem ya ka sarkar MDA khamtam yu mentirang ba konrat ki sangma bat yau sumbul mentirang ba perston tensong ya ka jelang la penya do majendro bi marak presiden ka senjuk bat kinongkran ki bal ajingkan ki kentup yu ba serbi len lingdo Secretary ke FK GGP Beri Mulyang Circle, Anus G Momen, Vice Chairman Tarabari Bat Malang Sector Committee, Uspren G Momen Presiden Aham Arang Donga Regional Unit Bat Kiwe. 100 Sangman, Prison Tincho, Megalaya ni aku, Megalaya ni aku, Go Megalaya, Go Megalaya, 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 MDA government.